Dadhora di plus solong kiki medical sub center hemning kanisi parde rapita ke patang pijalam avela. Karagaw po adim kararong pipura rong atar pang teke tar pensi karbiang long aradapan ke paklanga sai kedeng. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Duarbagori constituency angkang Dadhora di plus aradatum ta joy kepen kesu kachelanga varsai donang jipura ke asia to matha ponsi medical sub center hem kedam tang surihini ra inkora kethom aningkan pai pai ni phai trok siarni Kikim Kirang Japan, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Kachetong Lun Along, EM Richard Tokbi Lapen, EM Surjarong Paratumpen, Along E Songponsi, Kim Rangasai, Bang Cheng Ponlo. Bonta Piniarni Anabanke, Bangso Medical Sub Center Hem Kikim Kirang, Ninkanisi Pardera Pita, Kikim Kirang Patang Tektelang. Bangso Medical Sub Center hem kikim kirang kecheng arni pena banke di plus sola pen Dadhora arada tuma banke joy ke pen se kelang avarsai longpon popura ninkarong pensi do thaklo bonta pini arni ke patang pipedet abanke rada tum setami halaso aninkarong abanke ningduksi chemanthu detlo bonta non an Bangso Medical Sub Center hem kikim kirang ninkanisi partanglo Bonta ahem kikim kirang ke patang tereka jok rada tuma bangke ke asia phansi bangso hemso kikim kirang ke patang serak japhan kachuningri padopon National Health Mission pen kikim kirang pon Bangso Medical Sub Center ahem kikim japhan long e ke samahut ke pachini pona tenki jeklo jon thom angbongsi bangso hem kikim patang ponji pusi ningjepon bonta non anabangke jeklo jon thom kalisi ningkani sita abathu anlo Bonta hem kikim nang patang ti pusi rat pen ningjepon. Foundation career ni pen setame ang ciklon thom patang pusi doktor momin khai ningje. Lakeni tum rong along se dak ani sini dak lah he. Setame nang kim lo ningarong pik lo Dadhora di pusoratu. Sita nona por bang ke kopi ko sona lo a condition lo ne amat non bang ke ningkan sita ke peng dhupo. Ke parpo sita non bangke la sohem bangke arot angchin icha chata tanong te kabit huyat jinang nak lu sila sohem bangke nili chuniri yang tung bangke number 1 bangke nili sarlo Richard Tok beke hai alang li local MEC alang li fani li chuniri we la so hospital nang kim pitu pulo ko doktor momin ke hai si alang li bor i lo claim lo la kening thepik lo dipu Dadhora asor he Nili chini ke tu kesu celang dupik mate di. Bonta nilitum ningka chithia bangke chithina ka sonsi nang mandet lo. Nona bangke ahemta kangram thu anlo. La sojok nilituma bangke ning dupik anlo pusi ning Jepon. Radi plusu arat ke se celang awar sai ke joy ke jawan pu pusi ditu ning chithepik. Setanon ke ning chithekali ahem mai kangram lo kompon tanum thelong lo. Dei Nongke kangram lo lu kan si plengan lo setame la support tang tidak jo ini sini tumta ning duk lo nongke hok santai dei lalu ni tumke hok alam na than lo itu mangke ning charong pe posi setan nongke ing nek dak chulong lo det pojat he la son lu upete ni litu ke ni ling he pe polo ako magpatang nang po pusi iem akai tok biso ni to Duarbagori IEM lo alang ke local MEC lo Richard Tok biake hai lapen medical EM Surjurong Parke hai lapen Dr. Turamahang lapen MLA local Dr. Momin ke hai latung lo so kamang bothot nang klem pi sonte pusi tum Dadhora di pusora ke suningri lo News Report KATV News Kedam tang ningkan ko anpen lo ne kararong piarong pa menabang pride tipsi karagaung pusi amen chelong rong lo. Ahok karagaung lake karbiang long pen Nagaland State Jasemet Dimapur aduya hoy kache koy not arong pen ke latai silo. Bonta bangso karagaung pa dim koson pensi kararong pi arong pa men kache long thujima bangso puthak obe kimia tumatha parsik ponsi puthot kedam tang paikunini pai pli arni obe kimia tum kaching rumalong kararong pi arong Ronga sa rajan rong pi kacerap cetudunalong
sarthi rongpi jagat rongpi lapen kleng sarputi sopen danglok ronga raratum chetodonsi karagaon podim along kararong pia rongpu tarpang theke tarasai dengpon bangso hudrat sai klembang molenteron ahin pen aduya hoy along limati methang long ri long pat longle phelang kacherai komdun beknang ji pusi waida klar sapen lamthi jaipon alangli pen ke jongpona tenke jongsi longle phelang cherai komji lepute aduya hoy along karbi arong thirklong ke dokinang sot lapen ongdung muluk anparta len pata ki pikenang sot pusi ningjepon kararong piarong mate bang popular league bang khai tum ka chini ka do ka ve piniar ni record government record ka do ka ve ke karagaon pula di lasi karagaon adim bang ke nilitum lalo je karagaon po masi parokarong nang na arling amen da kali dalo mati lason si mane parokarong si tin rong lasi nilitum bang ke kararong piarong binak pasi kara ke rong pi ahok pet ke non het na kara kallo munit amen lake karagaon buke munit lo rong pi sang ho nasi ladak kado kabe pinia signboard long nilitum detail ala tuma lineage ko pima aphu men kara aphu men pen chenglok non kara so asu tum ana bhanda ke suman angdeng do anda nilitum pinia ni choboma sbia sondro rong pitok an isia nilitum bangke ascending lo la so order pen nilitum bangke toklap lo pinpor me ajahak longle dalal mate len mafia tum karbiatum alongle mate aduya hoy alongle ke jor ke nam ington serak nangpo lapen ke jortang alongle do anta THC karbiarong sengpon serak nangpo anparta akenang sot lipute angtan pen akarbita wangsi longle phelang nangcherai do nangpo jase mera bangke aduya hoy mate karbiang long pen dimapur nagaland raikom do nangpo pusi ningje ponthu ki enang kop labangela pulo je kararong pi arong phandet kalilo nagaland border ari ke karbiarong rong koi thong kep dolang nonta lahai arong ke non het non dik pen arong kali ningkan pharo pen abat arong sai de wabita piniar ni lahai arong a existence aphan isya ki sung the tana ki sung dolo lahai arong ki reng thu bomji aphan hidi kumi kawe pen chenglok longle phelang kawe pen chenglok ilitum dak achi the sim munitum la kiso lote ha ICU long do sondak thaksi ICU long do patient atum sondak thaksi lahai nagaland border karbi arong jote niki ningkan pharo pena rong mokha ke none ki jut ki vir lapen ke existence ka veji la sonsi tum thek ponlong da kararong arlo na sitame sang pointi parong do la so ing tiarong ta idonda vela ta pusi judlut la avedelo asang pointi arat non idondoni dolang sitame lang tumta kopine arong men si chilard na kol arong penman arong asada kadjilo virderlo bagan along le ari sido la so rong ke haladak nilitum almost success lo haladak pendet nilitum nona bangke karasor phan jakong nanga chi pithulo nilitum mahin pen labang so 150 bosor so se arong 200 bosor do kaya rong phan nilitum mahin lason thot si karbiang long arlo ki ongdung adima klong mate arong abangke bangake amensi irla lapen aprang karbia men ki do adim anta kirlapon etsi theklong lasi halaso arong lapen ki ongdung adima klong lapen rongamena bangki karbia men pen kirlapon bomasonte misenji news report KATV news nona kaya hut moni na tum lapwana ning kahino lapen amek lang lo hin kilit pigajok arni wang matsi kacholang remabir tabangke nangklang bomlo arta ki jom hega supia phan pupe sarpi mara phan pupe hemi jangria phanan tak kang hon ka dia pomatsi kawide da jok kai kiamat kachulang remji pomek chibilor pen monit angthin kawe tuma bangki kachulang remji phan loksi amek chibilor atum tado laso jok kidam tang phai kunin phai siarni kheroni police station arlo jengkha bogori ghat arong edona hemalong kido ningkan krehiniyo supia phan inut ningkan phokep arta ramdayal chohana bang cholang rem det pusi pirta longpon bangso puthak kisun ki poweg hem tu na tuma bang cholang rem sarpo ramdayal chohan artam ningkan phokeba pan kheroni police station along phai kuni ni phai hiniar ni lamhoi pidamlo kisun ki photum lamhoi ki pidama tengpen cholang rem sarpo ramdayal chohan aphan police atum neping nang dam cheklo
halapu kisung ki phowek ningkan grihinia so pipen kachithana tengki Ramdayal Chauhan bangke ni pipen wangsi ni phanang bam heramat odlang no nang choklam dedlu pusi chithan pon मैं खेलने गई थी तो रामदयाल चौहान का एक आदमी था मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। हम पीछे से आकर मेरी छाती भी धरा है और मैं घर पे आकर कहीं हूँ तो मेरे घर वाले जिनका थाना में कंप्लेन भी किया है तो मेरे घर पुलिस भी आया है और मैं भी गई थी और मुख्यमंत्री से पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और उस आदमी को सजा मिलना चाहिए Kisung ki phowek hem to na pen lam hoi gi pia teng pen case number 57/2024 lapen under section 64/62 BNSR/W section 8 of Postco Act ateng pen lam hoi pa bon ponsi meklang no sarpo Ramdayal Chauhan pan hamren rong so pialong an pondet si hem kang sam beng pondo. News report KATV News. Kedamdang phai kuni ni phai ke thomarni panjan poisa iti lokhimon adowana longri homri jaimek paman pon isi dowan longri angkang panjan poisa iti lokhimon adowana phai kuni ni phai ke thomarni lokhimon sangha soarlo chingri amai hin pen patir pi ponsi longri homri amai mesen pen ke paman pon isi dowan longri chingri amai phi mina khiterang pi kachipa hem phi pon amaya long chun bang phi mina teron pi pensi kachitong dun aluhi atuma phan kapachinia sideng pon bangsa hut aluhi sar poaman pen lokhimon sangha soarlo langchari sai phi anima kiling pi kachitong dun along man peng aluhi aman pen lokhimon sangha risui jang langchari sai phu hores per teron lapen toklang sai phu jameson intia tum chitong dun rinti Soarlo atum ke claim ki dam nang ji pencheng lok arnam phan ki kroy nang ji anparta pindeng sumpot kachepang chonang ji lapen man peng kachipi thek nang jalam the chethan pon renti longri homri amai pini ke padopon pini amai me chari me hem ke hai lapen ni le tum pini labang som mai long adina ke pidun tokimon songho tiri pi amai pen angate tong dun Lokimon songho solo lang cari asai pi ani makeling pia ke hai pi lapen lokimon songho ti pia mai long tok lang sai pu ke hai jang son ti sei lok pi la da mai long nang ke tong don isi da wan long riang ka adawan tin solo chingri ne pi chim bang pi pe jang lok lem bang News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.